आकाशवाणी इम्फाल R.K गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मालम ड्रग लाना सिजिनबा अमसुंग आइन काने ललोनमगी नुमित पालन ग मरी लेने ngasi ayu मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना किलोमीटर 10 गी लमजेल लमथाखरे सिक्युरिटी फोर्स न थिबो हमबगी थबक चाथबदा लालहो मरी याउन खुसु खलाइक फागतले अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न हाइरी मिपाल तांगदब लेबाक अमा ओइबना सेल थुंगी फिबम पगत हनबदा नतना खुदुंग थिबो थोरकदा साउन मतेंग पांगली ड्रग लाना सिजिनबा अमसुंग आइन काने ललोनबगी मालेमगी निमित पालन ग मरी लेना ngasi ayu राज्य पुलिस न सिंधुना इम्फाल गी नोचुप थंबा कंगला गी होजंगदगी इरोसिम्बा फावो किलोमीटर 10 गी लमजेलमा मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना लमथाखरे लमजेल असे कंगला गी नोचुप थंबा होजंगदगी हौरगा इरोसिम्बा चेंजिन फावो यौरबा मतुंग फ्लाईओवर फावरगा नोचुप थंबा कंगला गी होजंगदा लमथुंगफम ओइगनी थरोमसी येंगलगा ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंगना लंबी चथोक चसिन अहोम खरा लेगनी हाइरी नुमित असिगा मई लेना मुख्यमंत्री युमनाम खेमचानी मियामदा याफे पाउजेल पिरकली सोशल मीडिया थागत पुवारोलदा मुख्यमंत्री न हाई ओइरकलिबा ड्रग की समस्या आसि थेंगनामिनाना बहोनबदा एखोय खुदिंगमकी थौदांग लई एखोय पुना होनामिनादोना मसा माउ फबा निसासिना दबलमदम अमो एहलसी अमरमदा राज्य के सोशल वेलफेयर विभाग न सिंधुरंगासी अयु इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग निसिंगनि कुंतरुक इम्फाल गी सिटी कन्वेंशन सेंटर दा पांगथोकनी World Drug Problem, Persisting Issues, No Challenges, Innovative Responses हाबिरम द पांगथोकदबा थरोमसिदा मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान राज्य के सोशल वेलफेयर विभाग की कमिश्नर रॉबर्ट चिंखेट्रीम्यू अमदी डायरेक्टर शेख अब्दुल हकीम सरुक यागनी सिक्युरिटी फोर्स न राज्य असके तोंगान जिला सिंगी चिंगना मफम सिंगदा थिबो होमगी थबक लेपतना चथरी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम के चेरोल मन हाई सिक्युरिटी फोर्स नंगा इम्फाल वेस्ट जिला की मनुंग चनबा फयेंग अमसुंग खारंग कोइरेंग ताइरेन पोकपी मफम अमदा थिबो होमबगी थबक चथबदा खुलाइसिंग फागतख्रे फागलब खुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा AK राइफल अहुम 9mm पिस्टल अमा मैगजीन मरी नंगमै मरु कंट्राक्टर अमसुंग बाउफेंग रेडियो वायरलेस हैंडसेट अनि याउरी अमरोमदा नम हादुना सेल खाइबा मसु आइना यादबा थबक थरोमदा चेनब मियसिंग फागतपगी थबक सु मखाताना चथरी सिक्युरिटी फोर्स नंगरांग थौबाल जिला के मनुंग चनबा वांगजिंग साबा लेकाइदिगी KOIKL गी मिय अमा फाखी मखाताना कक्सिंग जिला के मनुंग चनबा कक्सिंग खुनौ उमाथेल मथक लेकाइदिगी सोरेपागी मिय अमा सिक्युरिटी फोर्स न फागतखी हौखिबा युमसा कैसा निमित्ता थौबाल जिला के मनुंग चन लेबा यारिपोक ककमयाय लमखाई की मफम अमदगी NRFM गी मिय अमा फाखी मंगोंदगी नुंगै मरु याबो मैगजीन गा लोइनना .32 की पिस्टल अमा फागत पंगमखी नुमित असिमक्तता सिक्युरिटी फोर्स ना इम्फाल ईस्ट के टॉप मखा लेकाइदगी प्रीपाक प्रोगी कादर रिक्रूट तौबा चेनबा मिय अमसु फाखी हौखिबा युमसा कैसा निमित्ता एयरपोर्ट पुलिस अमसुंग CISF की अपनु मकांगबु अमना इम्फाल एयरपोर्ट मियसिंग चेक तौबदा पैसेंजर अमगी लगेज तगी गंजा ग्राम चामरी कुंसु फागत पंगमखी पाउगी मरक थना तेनबा ब्रेक अमा Aidi phange Aisu phange o aisu phange Kainu aidi phangdri phangdri Karina phangdri bo noina phangi haido khoina phange haidi ne SIR gi enumeration form nei o adu oire enumeration form di aisu phange na ha Special Intensive Revision gi enumeration form phangdrabadi ngasimag adom gi BLO ga tanabiyu natraga 1950 da call tawbiyu District Help Desk tasu tanabiba yagani ECI net haiba mobile app sijanaraga form download tawbiyu natraga BLO ga wari sananaba call book tawbasu yagani BLO da form pisin drabadi draft voter list da ming yaurakloi June gi tarik 19 phawbagi manungda soidana form pisin biyu I am in Paujen Jeriba Chief Electoral Officer Manipur Diamonds Project Department of Pathology RIMS Imphal na breast amasung lung cancer na naraba patients singidamakta free molecular test ki khudong chaba pijari hairiba test sing adudi breast cancer gina ERPR HER2 noi amasung KI67 lung cancer gina EGFR mutation test amasung ALK ROS1 PDL1 IIC test testing asigi mateng na cancer layeng bada amasung targeted therapy da jauna mateng oigani akupa marol gidamak Diamonds Project Department of Pathology RIMS tatanabiyo
ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄति ꯗ꯭ꯔꯧꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄति ꯚꯕꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯪ 2019-20ꯒꯤ ꯕꯦꯠꯆꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ MESꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄतिꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ श्रीमती मुर्मूना हाई ऑपरेशन सिंदूरदा लेबाक असिदा साजबा ngak selgi polamsing amasung matamga chunaraba technology kya matena lebak asigi tawba ngamba kaya mek sengna utkhiba asina lebak asimi pal tangdaba lebak am oibi lambi da changsilakni haibadu mayek sengna takli। सरकार इंडस्ट्रियल अमसों कमर्शियल LPG कंज्यूमर सिंगदा नॉन डोमेस्टिक पैकेज LPG फंगनबगा मई लेनना थमलंबा अथिंगबा खुदिमक लौथोखरे। पेट्रोलियम अमसों नेचुरल गैस मंत्रालय थादोरपा वारोल अमदा हाई नोंसुप एशियादा चरांगना फिल्म लेबदगी LPG सिलिंडर मसिंग यामना लौबदा थमलंबा अथिंगबा दु खरमकै कोमथोकले मसिना कमर्शियल अमसों इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सिंग ओइना खरा साफरगनी। मखाताना सरकारना C3 C4 स्ट्रीम सिंग LPG पुल खक्तदा माय ओनसिलंबा अदुसो हंताना वारेप लौरे। नोंसुप एशिया चरांगना फिल्म खमथेना मायोकनngay चेरकता सरकारना एसेंशियल कमोडिटीज एकी मखादा C3 C4 स्ट्रीम मसी LPG पुथोकनबा खक्तदा सिजिननना वारेप लौखिबनी। मंत्रालयना मखाताना हाई लेबाक असिदा LPG सिलिंडर सिंग मरांग कायना फंगनबा इंडस्ट्रियल अमसुंग कमर्शियल कंज्यूमर सिंग मरुइबा डेटा सिंग कुपना यंगचिनबसु ऑयल मार्केटिंग कंपनी सिंगदा सरकारना खंगहनख्रे। ngasi phongwa pause sing marui pausing dam hauzik Naorem Victor leire Victor Thagachari Gorani Yankai Matoi Suba Constitution Murder Day Thoramda Mukhyamantri Yumnam Khemchana Saruk Yaduna Phongdokhiba Wafam Kuki Jo Council na Nagagi Miyoi Taruk Faduna Hatkibagi Maral Yazakibagi Pausing na ngasi phongnariba pauche ayambagi maroiba pausing oiri Sanga Express Manipuri edition da Tampakta Irang Leitre Maitaina Big Brother gi thaudang lauraga Chingi Irang Santaina Biu haina Mukhyamantri Yumnam Khemchana Yankai Mathoi Suba Constitution Murder Day da Phongdokhiba Wafam ahanba headline tawri Pawasimak Sanalaibak Pauche da su ahanba headline tawri Kacha Naga Taruk Aikoina Emotion da Hatkibani Achauba Asoibani haina Kuki Jo Council gi Chairman Henlian Thang na Phongdokhiba Wafam Pokna Fam Pauche gi ahanba headline tawri Pawasimak People's Chronicle amasung Sanga Express English edition da su ahanba headline tawri Jaujang Tekta IED Fumna Bhotnabada Pokhairakpadagi KNF Ani Sire Ahumna Sokle haina Naharol gi thaudang da ahanba headline tawri Pawasimak Huenlan Pawda su ahanba headline tawri English ngam chamapan humudra manga da emergency thamkiba asi leibak asigi puwari da achauba para ama oihoragani haina Mukhyamantri Yumnam Khemchana Phongdokhiba Wafam People's Chronicle gi anisuba headline tawri Manipur yauna state taratarukta digital arrest scam network ki mathakta CBI na Operation Chakra 6 chathakre haiba paw huenlan paw gi ahan balamai da box item oina phongli Press Information Bureau Regional Office Imphal na sinduna ngarang media workshop pangthokibagi paw Manipur Mail gi ahan headline tawri Venezuela gi yuhada sikhiba mi chamu humpumari sukre haiba paw sanalaibak pauche gi ahan balamai da phongli Kuki Jo Council na Nagagi Miyoi Taruk Hatkibagi Maral Masana Yazakibagi Paw Chingi Zila Singda Phongba Hills Hornbill Express amasung Ganfu Mail gi ahan headline tawri Mukhyamantri Yumnam Khemchana Naga Village Headman Association gi mihut kangbu singa unaduna chawkha thaurangi wari sanakibagi Paw Hills Hornbill Express gi anisub headline tawri National Highway 38 chingninghaiba na maram oiraga lambi chathok chasinda ayat paleramba adu mausagum gari chathok chasin tawba yahan khre haba Paw Ganfu Mail gi anisub headline tawri Trust Strait of Hormuz hangdokhibaga loinana leibak asida LPG amasung petroleum products sing mamal hantaragani haiba paw Tamenglong Times ki ahanba headline tawri Gorani Thagachari Victor hauzik aroibada maroiba paw amohana Malem drug lana sijinaba amasung ain kana lalonbigi numit palan ga mari leinana ngasi ayuk Mukhyamantri Yumnam Khemchana kilometer 10 gi lamjelam thakre Security Force na thiba homgi thabak chathabada lalhobu mari yauna khusukulai phagatkhre amasung Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi mipal tangdaba leibak ama oibana sel thong phimam pagat hanbada chauna mateng pangli pauloi jare